ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Panagipalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bilibat mat kan kaari den. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no ararigan. Anamita, may saka kadag iti aggraduar iti kolehiyo? Dahita ti pakakitaan asaan ang tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanya. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayan ti tildilawam. Awan mat amok asaan na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagtulad ka met namang sungba-sungbat kanya kita. Sika mamirmiraot? Ti ka unay aglablabas, Sander. Kaputas saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat si kakanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kanto iti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan lumapir di lang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak ting bagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makulam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapo ta marigrigat dalakit nga rod. Sander, saan kumamot akasta? Apay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kankwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tasi kakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyak ka ti agsayang iti panawan kan kwarta iti dayjay a tao. Biyag da nga rod, di isumat tente makamu iti dayta. Alawanan. Di kapilitan namang tulong kankwana. Ngam pangaasim ko matasarda nga mon. Diyak kayat nga aging ginura kayo latan. Day, papanam ka di manan anak kaw. Nakarubuat ka mal. Wen nga rod, di mo matimbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatan nga agpaisong imbaga kada kayo nanang, tatang. Nga mapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katun anak kaw. Kahit agan anad ka iti iruruar mo. Uwan tatang, agyaman ak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid ak tumat lang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat dagiti nagisubmit aranta iti resume tari den. Umdas mat sigurong dayjay. Uwan di na. Kat sapay kumaata maawat ta. Ay, huwan nga rod. Sapay kayat kunti maaddan iti trabaho. Ura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isa kastaw na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada taari den. Aywan gayam. Kumusta mat nga tan ni Rowena? Uwan nga rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga rod. Adayumat nga min ti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ni nga ta Sander. Kumusta nga tamot kang na dya tao? Amang ano nakastrek day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kankwana. Sapay kumatasaan kami nga agrana. Amangan nga no katawa anak no maamuan ng awan pa'y trabaho. Ay na, bye-bye amon reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gitari den. Rowena,
Ingkamutan agaplay jay nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagaken ka ang ingkamut agaplay. Kasla mabutengak nga agaplay. Amangan nga no saan na ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan nyo mat itigayem mo ani reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahil tati impluensya na ken ka. Tainraman mo man ang di tao, iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet nga min ken ka, nga awan tinasayat nga ipaay ti nakigayem mo ken kwa na. Talaga na dagsan tiriknam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat-mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga na dagsanterik na kenkwa na. Sipod nagkakaadalan tayo. Uy, Rowena! Si kamat gayam dayta. Naipagmanta na granata dito'y sentro. Huwan nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak agatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung naawan trabaho na. Kasta gayam. Nabayagmatan ang nag-aplikar kami kani Reden iti na duma-duma kumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rin tirigat na kada tayo a fresh graduate. No daduma, biro kan dati experience. Kasano tayo kumaama ka-experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kapota kayat damat dagiti expert nagbalin nga staff. Sa bagay matkatias. Anos na nga talaga. Lisander kat di naggasat day dyan. At ang trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak a kumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta agberok kalatan, addan tulata. Talaga akas ta timang rugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agberberok iti trabaho ita. Wan matkit di nang. Makapaliday lang amin. Tantanin makatawan ng istambayak. Sana balay, anak ko. Taadamot gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin sa adda iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pem akanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan? Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan a dinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na anisander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na. Intun maamuan na atambay pailaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa ka na yun apanuinuyan dagiti dadakkel na. Kumusta Reden? Ada ka din naawat mo nga awag ijay na pananta? Awan pa'y nga ron. Anya? Isot sang kaoray ko. Ngam kanayon mat na mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wen, adda Reden. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya?
No kasta, sa anak anaawat. Malidayanak para kan ka rin. Ang urayam lata. Amangan no sikat ti sumaruno nga awagan da. Oh, Reden, si kamot gayam deta. Ha? Sander? Anyan ti kasta alangan? Daan da kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kan tiyawan. Sa anak nga minakaskan ka. Sika, aro ti kwartam. Piman ka met, Reden. Kita anak man, naka-formal atayrak. Idinto tasika, kasta ti langam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka met iti biyag mo, Reden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrak iti panggadan. Di ka mang tagibasit iti para matao, Sander. Gaputa di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko dahi ari din. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro agla ko itinateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo dahi ari din? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na sayaat mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Kumusta kan rin? Kastoy, agmula-mula ti konforme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan ngay? Nasayat matriden. In-enjoy ti trabaho. Ang malidayana. Apay ngay? Kasano, ipandak ka no ije sa bali a branch ti kumpanya mi. Sakit ije adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka di ti lugar tayo? Wan riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Anong sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wan nga rod riden. Ngamni, di ka manglip-lipat Apay ko maamang lipat ak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay. Kat sapay la ko ma. Tamakastrak kamatan iti panggadam, iti kabiitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay at tiapit mo ari dahin anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, nga raw anak kaw. Dakal mo't ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman ak tatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kastang agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot kong agnegosyo ak langan. Barang isutilinyak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Sikamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimar dito karinderya. Isa kinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngamsa na balan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mo? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements, tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha?
Agabrod kagayam, Rowena. Wen Reden, tani, nabayag mo tan ajak makabiro kiti pagtrabaho. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan matlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod, tagbaligi ka iti dayta planon. Ay, alauna mat gaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige, kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na Reden. Bumawi akto inton adda kwarta. Awan ang yaman na, Rowena. Kanayon ka amaranan dito yung sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga kasta ti adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't ano ag-commute. Saan ko nga itulog? Siyak ti head ti kumpanya mi. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga kasta kayo amarigrigat anya. Dahit ala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanat na kano talaga nga ado ti kwartam. Anya? Kinapodno na. Diya kung nagustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbag pa ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat tam nga gayon. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti mapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Anya, talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sanda? No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When na, umapal ka itilugan ko. Ha? Anyan? Aging gaita? Kasta pa'y lagayam ti ugalin? Anyan ti kasta lang ang Reden. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Abangan no kadagiti masungan ngal daw. Kat adda kan tumot iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas na pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaududi. Kanayon damat abagbagaan ni Reden. Asaan kum amaupupay, kadag iti mapaspasama. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbiro klatta, iti pagtrabahuan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas na pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta.
Sander? Apa kasla naklaat ka nakakita kanya? Wano, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging kayta? Kasta palagayam ti ugalin? Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apa akasta tilangam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No itakat adda ka iti nga to. Amangan no ka nagiti sumarsaro nung aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramidan. Di nakabalan aguyuden papaba. Diyak imbaga guyudan kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti masakbayan. Guston, jakon kayat nga ituloy daytoy asalitaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagaw-awid dito'y pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apay ngamin ang nagbayag ka iji abroad. Ay na, amo matan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho ija adayo. Barang bumaknangak ko na. Ngam, saan mat gayam? Si Kamat. Ang damat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, ah. Nahuwan na ah. Ngam sana kasla kada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinegosyo. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akasta, Rowena. Agduduma tayo itigasan. Sa bagay matkat di ah. Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Nabayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan ka mo, numalagip nakpailain. Anak ko, dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rod nanan. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la kumata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wananan. Laglagi pa kami nagitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo. Anggam nagbaliwan ti ugali da. Wananan. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramidan ti kasta. Ngamin, pinadakkaldak itinasaya at asursuro. Si kagayan ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyo, Ma'am Isabel. Wan sa Reden, kat maragsakan ak unay anak ka amukin ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, Reden. Diyak kayat ti formal na unay. Sana bali, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, gusto ka, Isabel. Taurasyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday jari den, di aking kuko itinalatak a groceria dito'y ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iswa na iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, kat kasla dayo na bakbaknang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutan na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig namin kada kayo. Empleyado kayo lang.
Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo latta. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutin, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo Saan lang atong pati maramanam kanya? Ah, No aglablabas ka. Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat mat tinigosok. Kabalan yung ata, sir. Amang awan pa'y makabulan. Kat nabangkrapan ti negosyo yo. Nala, uminom takit din, Tonyo. Ah, Taamangan lumasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. amo mo ti ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga rod manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat ko mat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni sir, manang Mirna. Apay nga rod nga da ka dito'y nga agpapaay kas driver na. No adamot ka ba alam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mat ti mang sipat. Hala, agkapitakit din. Tayong kaagwashing kadagiti lugan ni sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasikawil, kat anyamanan ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka numat. Anya? Wan, kat grocerya ka numat tinegosyo na. Ha? Kasla kaya't nakaakompetensyaan na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Wan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot kumati produkto na. Kumaa, ngam saan mat nga rod? Isa bayan tayo latan, Rowena. Isabel, iha. Agnubyo kayo ka din, kaneri din? Saan, Mama? Nagaram ka di kan ka, Isabel? Uwan, Mama. Jak ilibak daytan. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni papam, nadlaw na matdayta. Aglunak analag antirik na kan ko na. Kan nakitak ti pa ng respeto na kanyak, Mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kwa na. No lakit data adda matriknam kan kwa na. Day tamat tinapanunot ko, Mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumad ngamin kan ka, Tonyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmot iti dayta, boss. Mabalin ka de, anayunan yung matisweldo may. Anya? Apay, sika lang ayat ti susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga do kami asusweldoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masusweldo may. Agatang kami lang itibado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina na gumatgatang itibado yo? Nang Nangrunakan ka. Isumot lang awagwag tikat gatangan. Ay, sana bale ata bagay ko mat, boss. Ken sana bale, tasaan awagwag da ito'y rupa. Anya? Hmm. Oy, Tonyo. No tagi kurangam ti ipapasweldo ken ka. Agsapol ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko, boss. Pumanawak nga rodan dito'y. Kat mapanak agaplay diyan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat. Ay, sana, boss.
Jay kaimasan ang makanti kayat ko amaramanan. Saan na ta si Patyo? Ay, maumuma akon iti si Patyo, boss. Ah, jak kayat ama perdi ti aldaw ko to niya. Ah, hey. Iso apanawan nak dito yan. Tagbilangak iti kwartak. Sir Reden, nadlaw ko abi mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sa nabalit ta dudua talaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wen matket di malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Wen nga rod Reden. Sapay nabababa ti presyo dagiti dadduma a produkto ijayan na. Isa maawis at talaga dagiti tattao agumatang ijay. Ala, sa nabali. Talaga akasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip kong aming ginaudya pa nagsarita mi. Kinunana, asipo ni din. Kakompetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sapay ko man. Tasang agsaksakit tinaka mo kanya, Reden. Itian niya agapo, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam iti sika. Dakkel di nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas day ka? Tapno agbalin ka anat tangsit unay. Aging ga ka di ita? Kastapay laang tisao apang laban mo kanya, Reden? Saan ka pa'y gama nagbaliw? Takrot ka lata. Nugulo ti birbiro kag. Tutupan ka. Ngam gaputan na uli magtikayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadag. No saan atangig ti may sa atao? Saan amang ibadag? Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikari. Agbalin na ka napudnukin ka. Jak aramidan nang itibanag amang pasakit ken ka. Kasta ang Reden. Agbalinag ka anapudnukin ka. Agyaman na. Agpinatag ta. Kat agbalinta anapudno itong kalmaysa. Kat itapay lang. Rugyantan ti agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti ara, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakinibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahom ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labid ka una, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Isasuman na uak. Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay matay ka na tao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonya, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amog matlahi nga kayat mo. Rawat kamot kat iti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom. Amangan pay gid din no addiction daytan. Anya? Di naksuruan, Tonyo. Uminom takit din. Kaduna, boss. Among Tonyo. At sirpat ko na pinta sa balasang. Kat sigurado abak ng dayjay.
Ay, kat Arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod mo kasanok nga Armen. Di bagayaw, te. I love you. Oh, barang sungbatan na ka. Oh, Awan mo't gayam ser-serbem akasarsarita to nyo. ah, Panawan nakman laengen ditoy. Talaga sa bali ti ugali na di Sandra. Apay ka day, anak ko. Arman na karon ni Isabel nanang. Ay, patsyak. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. E di damo. Kinumpetensya na kiti negosyo. Ita, Arman na ni Isabel. Sana balay, taamok ang napundukan ka ni Isabel. Kat di nakaisukat iti sa balay. Sa bagay, agtalir ka ni Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Sandra. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad arum swati parikot no kasaritam pailaan. Adad man na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat, ti ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Tay ibagak nga agsapol kan iti sa bali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak na. Kat kabailan ka nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad tan nobyo. Aniya? anya ti aramidan ni Sander, iti dayta gundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anak pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Umapal ni Sander, iso ang nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyaan ni Reden. Naandaan mat iti relasyon da Isabel kan Reden. Naamuan ni Sander, kat nagsakit tinakam na. Gapo, taagayat da ito'y kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Andaan pa na yan, Isabel. Tapno umay ko ibagate ayat ko kan ka. Nasayangan man tay may kasande. Ha? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Taibagak nga agsapol ka iti sa bali a babae. Aniya? Wan, gapot awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak met. Kabalan ka nga ipayan itinasaya at panagbiag. Pudno? Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad dan nobyo. Aniya? Asino tinobyom? Nireden, kat pang nga asim tadi ka kuman mangriribok. Agbirok ka iti sa bali nga armam, kunak man. Talaga apes ti dayjay ariden iti biag ko niya. Ha? Apay ka day, boss. No awan dayjay ariden. Sigurado nga inaklonnak ni Isabel. Talaga lang nga di na kay ayaten, boss. Aklunam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day ta asawa. Oh, kita anak.
Naragsakak latta iti biyag ko. Nga uri ang asawa. Kasano nga min nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Ah, laadak angam. Naragsakak latta iti biyag ko, boss. Angam, laad ka matlang, Isu adi na kainayat ni Ma'am Isabel, no? Sumardeng kanton niyo. Ah, Napudot ti ulok. eh, Amangan no si ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka na makisarita inton sumarunong aldaw. Ay, katuan na, iha. Siyak, ti excited para iti panagkasaryo ka ni Riden. Da kayo at talaga, mama. Idi pa'y langamin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasal mi, mama. Kat sapay la ko, ma. Kasardangan nakmatan ni Sandra. Barang agsardeng ton amang reng-reng-rengken ka. Inton agkalay sa kayon ka ni Riden. Sapay ko, ma, mama. Nalpasan ti kalay sa tareden. Legal tan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragragsakak launay. Uray siya. Dayto yung titagi uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulitek ti agkarikan ka. Agbalinak to ang sayat nga asawakin ka. Di kan to agrigat iti sidong ko. Agyaman na kreden. Kat ikarikmat nga agbalinak anasaya at kan ka. Wala. Rugyan tangarudan ti agimpake. Para ti panaghanimon ta iti abroad. Jak maaklon anila ang Riden ti makaabakanyak. aklo naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Riden asigod a marigrigat. Isulaan ti makaabakanyak. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin akan ito? Kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway. Ama pa ay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akas to'y lang tonyo. Isu arugyak meten timang parigat iti dayjay ariden. Anya? Nganton nyo si kalaan tinangibagak iti daytoy. Isu nga ikaem mo daytang niwat mo. Jenny, sabali ti madmadlang ko. Kas na dagsisiim di ti groceria tayo. Anya? Wan Jenny, jak maawatan. Talaga sabali tirik na. Amangan mo no anya ti plano na dagita. Isu anas kan nga ibagam day takan ni boss. Talaga nga iba nga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wan nga rod, Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas. Isu anas kan nga gridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kas lang amin adamang sursurot kadatahan eh. Anya? Makikita kiti side mirror. Talaga sursurutan na tada di alugan. Partakan pa'y nga rod ti agmaneho. Gumaganad ka. Wala ni, di ka madanagan. Saan tamay sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang hani. Di kagdanagan. Yaw awan taday tamang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapo iti panang surot da kami itay. Ay, naimbag. Ta saan kayo ana isagmak balasang ko? Wan nga rod nanang. Asino nga tadagi jay? Day tamot lang ti pampanunutag. Asino dagi jay kan anya tirantada. Apay ta sinurot da kayo. Naskan nga agan anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo a pamilya. Amangan mo't no managdakdakas dagiti at tao. Saan tayo nga amo, nanang? No anya ti husto arantada.
Ngamnasken nga agan annad tayo akanayon. Sa bali at talagang nibos ita, Tonyo. Ay, huwag nga raw, Manang Mirna. Pasig mo na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak amo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Kaya't kunti pumanaw ditoy. Gaputa kumarkaro mo na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw ditoy. Huwag nga raw, Manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan annad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Ang mga no mairubo ka. Honey, anya day jay? Kaslad na bimtak. Wan nga rod. Kaslay ti garahe tayo ti bimtak. Anya? Mapitlan. Inakitan no niya da jay. Saan nani? Ang mga no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Ang mga no niya pwede mapasamakan ka. Ang mga no pinabatak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya? Ngam kasano anak kastrikda. Kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Sapay ko matawan da kas ana pasamakan ko ana. Reden, anak ko. Bimtak ti may sa alugan niya. Anya? Sino nga tati akin aramid iti daytoy? Agkalma ka kumalaang anak ko. Di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Ay, amangan mat no umapalkan ka tinangarami di ti kasta. Iso akayat dama po ka o dagiti sanikwam. Jak itulok akastilat tanaka na yun. Paimbestigar ko rito eh. Tapno maamuan na sino ti akin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan day jari den. Sigurado, kasta una iti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yu anang bilin iti mang pabetak iti logan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi da. Iswa kasta una iti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusen dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamat ka ni Sir Reden. Apay kumamaasi akin ko na, Tonyo? Katno kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasodos. Gaputa kabaalan kamat agudasan. Anya? Luisa, sungbatan na kumain. Di ka agbabawi no siya ti pakiasawaan. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya? Sander? Wen, Luisa. Nakasaganak amang ipanagnak iti dayta. Sander. Iso please. Nakasaganak amang ipaaykan ka iti nasaliwanwan na panagbiag. Sa bagay. Ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyamanak, Luisa. Kat ipapailaring. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ak unay, honey. Nagsubling iti sigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rotani. Gapo dahi tayo ti kinagagat dagiti empleyado ta. Kan, gapumutan iti kinalain mo ang mga manihar. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, matani. Kan gapo mo dahi tayo ti suportang kanyak, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents ta ko nakmanlaan. Ayun kayo, honey. Agkasapulan dagiti doa apang publiko ang pagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka di? O di mangkad tayo ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni, kat agyaman ak unay,
Gaputa si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akal Liza. Iso amang birok ka iti kalaingan nga cater. Manang Mirna. Talaga kadingag kasar kayon iti nobyam, boss! Wen, iso nga rin bilbilinan ka nagsagana kayo anaimbag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngam iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray na garbuti kalaysa, no saan mo't anaragsak ti maangay akalaysa. Awan mo't laag serbina. Anya? Wan, boss, iso anasaysaya at lata, nga uray simple, basta naragsak. Baknangak! Iso asan ang mabalin asimpila ang ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayem ko. Kastamot dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan, boss. Sa bagay, da kayo ti aggastos. Iso ang makaammo kayo. Talaga anasaya at ipanagpuspuso day di as Reden Romualdez. Anya? Apay anay bagam day ta, Tonyo. Awan, boss. Apresyar klan ti kinasayaat na. Awan, boss. Amuyo ka day. Mabigbig itan. Gapo iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Awan, boss. Adong amin ti tinultulungan na. Ado ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadag iti district hospitals. Kadag iti organisasyon dag iti PWDs. Talaga akayat na ti agpasikat unay. Anong sigilahan? Inton malpasti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen timang bilin ka dagiti tao. Ta isarunuda apukawon dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ki atap ko. May papanitan niya. At tapag ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden, Day tamot siya day ti panunot ko. Ngam orayan tayo aram muarte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ta ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander. Gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden. Iso a pinabtak na ti may salugan ni Reden. Ni Sander mati atapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss. Sumurot ka kadag iti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya?
mabuting ka dito ni. Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramiden, sir. Panagkunak, saan arumbang aramiden tayo dayta? Gaputawan mo't basol na sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 aka kompetensya kiti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo no apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Isutiin mo na ang nagnegosyo. Kan may sa, apay ang nasakit pa lang tinakamyo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamat na ni Ma'am Luis ay tibiyagyo. Awanan ti adupay asauton niya. Ibagamlaan no di mo kabalan. Ah, Tano saan? Ni Dagol ti bilinak. Nagsubling ti sigod nga income ti grocerya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro no manglukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na eh. Gaputa pimig sa manan tinegosyo tayo. At dalat na pagkwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak nga empleyado. Gaputa ingato yung matan ti sweldo mi. Deserve yun ta. Gaputa nagagat kayo. Kinawan kayo. Saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Ang masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kayta, awan pa iti resulta ti investigasyon na sino tiyakin aramid. Sapay ko mga rod, tamaamuan tayo matan. Tapno amu tayo no asino ti rumbang nga agbayad iti dayta. Kasano Dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo. Wen, boss. Nagasagana kami na mangisayang kat iti dayta. Nasaya no kasta Dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasudos? Agannad kayo. Tapno awan ti maisagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wen, boss. Saan kaya madanagan? Dayjay ariden ti rumbeng nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wen, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado boss. Iso alas kan ngagtignay kami. Ngam sigurado nyo lang. Itadyo adagos ti tangdan mi boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo amay sagmak. Sander, kasla dadyak ang mga aramidam Anya ko mati aramida ka di mo amo. Diyak amukan ka, Sander. Ngam, kasla ngamin sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga presyal iti kinasayaat mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam naipadamag damatan. Kasano? Kat day tamat ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam. Iso asaan amaliklikan ang madamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyama na kiti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka na kitag kasapulan. Gaputa day ti amok amay parbanghani. No tayo ti addaan, tumulong tayo. Nangro na kadagiti public schools. Ken district hospitals, gaputa ado nga umili ti agnumar. Wala ni. Ang sapay ko ma. Tagsardang matan ang iti mangriribok iti biyag tayo. Wanhani, sapay la ko ma. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander. Ay, tsaka mo, manang meron na. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa?
Saan nga ruhad, manang? Day ti parikot ko iti asawag. Pasaray rumwa. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tagaagpay, so ay tinapanan na. Diyak mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita kay Jay sentro, Tonya. Apay, anya tinakita yaw. Kasano? Nagan amin day Jay Ariden ti makitak. Puro donated by Riden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga! No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Aniya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaing dagiti kwarta nagbambanugak. Jak kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin a negosyo day Jay Ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti day tang araramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak to nyo. Gaputad adda nga amok ti aramidak. Ngam iti sika. Aggunay kayong tagol. Aramidan yun ti ipapaaramid ko kada kayo. Manggit kita kami pala itinasaya na gundaway, boss. Ngam ka ano? Kaya't kun apagulimakan nyo day tao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss. Ibagamlaeng no diyo ka ba alandagol. Tamang kitak iti sabali at ang danak. Sara, boss. Sige. Ipatungpal men ti paparamit yo. Rumbang laeng. No diyo kaya't ada kayo ti pagulimakak. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagol. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsalitaan mi. Juan Sander, kadyak pagarop nga dagayam ti ilimlimad mo kanya. Apay ngamin adumdumngag ka iti saritaan ti aking saritaan. Gaputa kayat ko apan kan, no adda ilimlimad mo kanyak. Luisa. Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni Dagol. Amom ka di abasol ti papaaramid mo. Awan basol jay tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dakas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukuam. Anya? Denggag kuma. Itatana sa papay. Ibabawin ti imbilin mo kan ni Dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid kalangan iti nasayaat. Tapno maitanok mo't tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko daytoy, Luisa. Iso addi ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag. Kunak manan, Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawang. Dagaw, di ka kumamat agbalin apas pasurot iti rinokar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ni boss. Agpanunot ka kumapay ana imbag. Sakbay nga aramidan ti may sa abanag. Panunutam kumapay ana imbag ti ibungan akan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka Tonyo. Kahit mo ka de, tay pulong ka ni boss, ha? Ura ipulong na. Di nakmatlangan ano ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siya, si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karkaritan na ka dito nyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Taamangan noon-unaan ka. Anya? Boss. Tonyo, kalkalabanin na ka din.
Ay, saan, boss? Hapay ko mga kalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka ding isakit mo day jay ariden, ha? Ay, mga nun ninayunan ni Dagul timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti dayjay nga imbaga ka. Isaksakit kayo laang. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada. Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanan na ka. Jak agpang nga dua amang gudas kan ka. Ay, boss. Sumbatan na kita, Tonya. Ay, Tumulong ka kadi kadadagol. Wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumungbat ka, Tonya. Maysa. Dua. Talo! Sumbat! Hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manang tipaltok yung, boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontraren ko nakmanen. Gaputa sa anak nga agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabutbutagak. Ay, apay ka di manang meron na. Agsasarunumot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasamak ka ni Sander. Patsak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso ang nakaungat manan. Ay, Ma'am Luisa, ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laang. Ay, wan, Ma'am. Noan niya man ti makitkita kan mangmanggag yung aramidan ni Sander. Agulima kayo kumalaang. Tapno saan kayo amaan ano? Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya? Ada maangay a business seminar mi iji syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay lang kumati makaamo dito ha. Alawan Reden, di yu pa kadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman nak. Ngam, maamaka ka Reden. Ang mga nood naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sana bale, tandamot nagiti gwardya. Kan nood sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni Ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Apay nga takas to tiriknak, hani. Apay ka di, honey. Diyak maawatan tiriknak. Kasla sa anak ka makain na. Amangan mat no banog mo lang dayta iti seminar tayo. Tsaka mo. Sa bagay. Technical na giti seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton malam, wano inton bigat. Wan mat kat di Makita tanto manan ti negosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patsyak asaan abaybay andar, wena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak naman gamin ka na kayo, boss. Kabaalan mi nga ramin ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo, ngawan na iraman at tao, ijay inuram nyo? Sigurado, boss. Kapot na rabi, una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Masaya at mo kasta, Dagol. Sigurado nga agsang ito iti darada ijay ariden. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No adda imbati da a collection da. Ket, tisod dumingay, boss. Ang mga nalipatan yon. Gapo tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta ti linhaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay.
Agyaman ako na, boss. Oh, itala nga makita do a kwarta. Agsasarunon to day tadagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Asti nga yung tirik natin makaigamita do a kwarta. Idulin mo man day ta kwarta dagol. Nasakit ti matak amang kita. Amangan umaagaw ko kat purak. Ibagam laeng no umapal ka, taikan ka. Manoribo di kahit mo. Saan ko apagan ano day ta kwarta? Oh, imposible kamaton nyo. Jak pagtatak ko ng ti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ano mo ti basol mo? Agpapala tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidag, itikas iti inaramid mo. Isungag panunot ka kuman, bayat anasapa pa'y. Talaga kontrabida ka ba na niya? Kayat mo ka na nga ibagak ka ni boss tapaguli mo kandakan. Anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado akatawaan na kalaang dayjay. Oh, honey. Adda umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino mo ta? Rabin. Sungbata mon. Ang mga nun napatagtibaga na. Limot ruwen at yung umawag. Oh. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti Rowena? Agalma kayo kuma. At dati saan anasaya at anapasanak iti groceria. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetayo ita alawas anapauwan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.